Uzimanje lijekova je dosta problematično. Mi često, ako imamo srčanu slabost, dajemo pacijentima nešto što se zove digoksin. To su jako niske snage srca, tipa 20%. I još imate atrijalnu neku fibrilaciju gdje srce leprša, pa mu vi date digoksin da ga usporite, a dodatno u suštini pojačavate malo kontrakciju srčanog mišića. I to je uglavnom za onaj stadij kad nemate puno pomoći pacijenta, jer mu je ostalo još to i očekujete da je njegova stopa petogodišnjeg preživljavanja dosta problematična. I vi onda dobijete neki vid alternativne medicine čajog loga, a digoksin je u suštini to ekstrakt. Ima sličan mehanizam. I onda imate u suštini toksičnost te supstancije. Tako da uzimanje alternativne medicine, osobito kod pacijenata koji imaju jasno definisan farmakološki modalitet, je opasna stvar. I osobito što sve ove supstancije, mi često zaboravljamo to, mi koji se bavimo kliničkom medicinom, vi imate farmakokinetičke interakcije gdje vam kaže ne možete uzmati sok od grejpa zajedno sa lijekom za povišen krvni pritisak, jer imate problem onda sa bioraspoloživosti lijeka. Nije to sve tako naivno. Tako da uzimanje tih suplemenata na svoju ruku ili ovih suplemenata, nažalost pojavio se trend da mi kupujemo suplemente preko ovih online aukcija i šta veće. Čovjek više ne zna na kraju šta pacijent uzima i koji je to sastav. Tako da je to, treba biti čovjek i oprezan sa tim stvarima. Treba biti oprezan.